Veña, imos escribir a data, vale? Veña, empezamos pola primeira de xoves, a ver. Oxe, moi ben, Xian. Veña, oxe. Agora, xo. Oh, moi ben. Xo. V. Moi ben, Xian. Xove. O xoves. Ese. Moi ben. Xian, cambiamos agora de tiza. Imos a escribir o día. Ti te acordas que número de día era hoxe? Un 2 e un 8. Como se chamaba 2 e 8? 28. Moi ben, pois veña, Xian. Un 2 e un 8. Moi ben, gracias, Xian. Veña, imos escribir venres, vale? Veña. V. Moi ben. B. E. A de Eder, a que ten 3 pelos. Moi ben. Ben. O N. Moi ben. Ben. R. Ui, Marina, xa te están quedando pequeniñas. Veña. Ben, re. E, outro E. Ben, res. O S. Moi ben. Cambiamos de cor, Marina. Agora temos que escribir o número do día, vale? Lembrades vos que número era? A ver, venres. Mirad o calendario. 27. 29, moi ben. Como é o 29? Un 2 e un 9. Moi ben, Marina. Gracias. Y el 2, que no lo veo. Xa está, ali. Pero si no, la abajo no